Good day, everyone. This is Hurobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 12, verse 15 to 21 in Hurobo language. Obe ri Matthew, Huyobi roye, ikwive, owo roye, ikwiyori, rite ujegbavo, owo ikwinyori. Jesu worien, onare, ode si oma te uko, ikwo buebu de nene, ode simi anyị ejobi, uwo ikwegbesa, ode ji uri ke anyị ne etue onye pia, uwo ikwegbire, re obu re Aịzaya mrarụ na uwo mrasa gba rotare ne uwo ikwegbe nri nige odibo me remeje reyo o rojebe re ivu roin were ube kimi wi erime biyo evu roin konye brorie re ikeferi uwo ikwegbe nri oka pare sievu ke ikpere eye okwu kenyu ururu roin ve otafe uwo uje oke viri ugbe re eya reya eye oke sefu umwe rare besie rokewo brorie na ejobi kparubo uwo ujegbavo ude roin ikeferina ejobi kave eroso wekobiru.